clear tu te chi bai vek ule kan channel min lo hlut sak tu te zong song chunga lom thu kan soya tunga ma ruai tu chu tlathum or chau a om to a ripui leng kara US election borok po alum chautan ta le mai le mizomi pui du ron Republican President nilai Donald Trump chu aking pui Joe Biden ain aniam zoka atang mek hun alaoma chakjok turero soithei ala nilo United States election a hian president le vice president hi direct vote thlan an nilowa India rama MP kan ti mai mi pui thlan representative electoral college sanga somthum pariat te chuan an tlang don ani USA president ni tura candidate hian MP vote kan tiang hi vote zani le somsari amamo India rama ve thung chuan Lok Sabha lower house a member of parliament MP zanga le somli pathum kan nei meka nominate MP pani nen zanga le somli panga anni Democratic Party candidate Joe Biden hi tun boruaka chuan chethajoka tangin hedin mun hi ahum thei zelangem ahum thei ni chuan atan US president somnga pakwana ni turin putama ai chuan abei sayom zo ka ngai ani tunga Joe Biden chu US politics a nana chuan Joe Biden ai ton hriat nga anom kher lowang achan chin kan soivek man don lowa tlem kan han tar lang ange United States Vice President Zinga Somli Pasarina Barack Obama President na nuaya Trump ni chung Vice President alo ni toa adwai lo topang ti achiang mai ome Joe Biden hi senator alo ni to boka committee poimo tak taka chairman ni na alo lanual to bok kumsang ka zakwa Somli pani November ni som ni apiang ni in US President upaber record siam thei tura candidate senior ber ani kan soifo to angin tamapo hi tlannon ani chuan president zinga kum upaber ani ve bokang Biden hian anupui masa nilia hunter nen fapa pani le fanu pakhat nein kumsang ka jakwa somsari pani khan motor accident wangin anupui du takle afanu chu anlo boral to a hemitum hian afapa te point liam an tur ve bok tichuan kumsang ka jakwa somsari pasari a Jill Jacobs Jill Biden nita nen in nein fanu pakhat Ashley Biden an nei bok ani US Senate tumruk lai alo tling to a ahun lai khan senator zinga ani aya senior mi pathum cha anoma sangni pariat election a Obama vice president tura thlan ani khan senator hi aban sana Obama tan thei top chuain Republican ho pe pop tu bera Obama khan amang thina dan thar tam tak an pass thei pha ani hetiang ton hriat nga tak ani awang hian Trump tan po ol sam taka ne mai thei ani don lowa thapui tho angai ngei donin alang coronavirus rileng wangin campaign le political party activity nasatakin akhai laka President Trump chuan November election hi ti khotlai adu thu asoi chuak ta tun ma deu khan online voting mail voting chu Trump hian adu lo thu alo soi to bok heti lai hian Republican Party ho tu then khat chuan mail voting an du thu an soi ve bok an president hi an tu to lo nge hemi chungchanga hian Republican Party chunga du dan ain kal noi maya COVID-19 in ati boina mun tam taka mail voting man mai an du thu soi rik ani khan Trump chuan thil dik lo tam tak aom thei thu soin mail voting hi adu lo hle COVID-19 case ani telin apung tual mai sia mail voting adu box si lo tuna hian November election chu son mai adu thu asoi chuak le ta election chungchanga hian US president in thunei na anei lowa US Congress in upper spot angai President Trump du dan hi Congress hian apom pui mel lo hle House of Representative le Senate hi Congress House pani tia kan soi chu ani India ramang chuan Lok Sabha le Rajya Sabha anni chu US Constitution chuan Congress kuta election chungchang hi thunei na ape a dan siam that ngai a om mani point President thunei na nilovin Congress House pani kuta om ani mail voting mangdu states paruk an om toa
chung te chu California, Utah, Hawaii, Colorado, Oregon le Washington te an ni tin state dang te point mail voting hi anjir chiang meka COVID-19 na punbel zel wangin mitam jok chuan mail voting hi andu jok arin nom ta hle President Trump hian du thlang tu ni ta se in thlan dan pa ngai chu adu jok nge yang ti achianga ma se hei hi atan athaberangem ti chu zo na lian tak ani mitinin vote thlak andu nge yanga ma se Sri Lanka ra pon chu kher ngai lowa vote thlak chu athaber ome tun bo ruak anga thilakal chhozel chuan putrama hi White House a kan muto lo mai om mange Trump du tu tan chuan tanlak na sat angai viawang Chinese virus kung flu tia soi mai thin COVID-19 hi Trump hian atuar na sabera atang mai thei achan chu anatho ro pui takawangin fak a hlo viau lain COVID-19 ri pui hian Trump administration chu atimang ang hle maya chet lak ngai na an relo ani ber mai Trump political jin kong hi November election a ato pani chuan COVID-19 hi ani aya tuar na sa an omlo kan ti thei ome